سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی اچھا بلوچستان ایجوکیشن الائنس سے نمائندہ ڈلہ گندنند کتک وفدجا گپ کنانا سروزیر گشتہ استاد میں چوکانی مستقبل معمارہ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ اصلاحاتی عمل وسیلے صوبائی ہزارگاہ یک ارب کلدار بچت کتا گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیلا بھارت نیمگا سندھ تاس معاہدہ معطل کنگے فیصلہ مذمت کنانا گشتہ کے میان استمانی اصولانی خلاف ورزی وتی بیانہ گورنر مندوکیلا گشتہ کے بین الاقوامی معاہدے ردا ہم قطرہ سرا پاکستان ناقابل تردید حق کے درستی دستیاب فورم سرائی حق کے حصولہ یقینی جوڑ کا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی اچھا عوام پاکستان پارٹی مرکزی کنوینر شاہد کاکان عباسیہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ گندنند کتک گندنندہ بلوچستان سیاسی جاورحال امن ایمنی و ترقیاتی منصوبہ حوار صوبائی حکومت نیمگچا عوامی گہبودی واسطہ منصوبہ سرا پیش رفت درگتا حیال لیکھا درشان کتک سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چیر دستیہ صوبائی ایکشن پلان سرا عمل درآمد حاصل دیوان بتر اشتہار ریاست مخالفت سرگرمی تعلیمی پیڑ پیش رفت و دیم روی منصوبانی چارو ٹپاس کنک بتا دیوان کشک بتا ریاست مخالف چستو ہیرا ہواری سرکاری ملازمین خلاف کاروائی بنداد بتک جبکہ 11 نجی بس کمپنی روٹ پرمٹ معطل کنک بتگا صدر و مزن وزیر آواز کتا پاکستان دمگی سالمیت و خود مختاری سراحت سمجھوتا نکا صدر مملکت آصف علی زرداری و مزن وزیر شہباز شریف نیامہ آسی گندنند بتا گندنندہ پہلگام اور شپت انو کی سیکیورٹی جاورحال سرا حیال لیکھا درشان کنک بتا مزن وزیر شہباز شریفہ صدر مملکت آصف علی زرداری اچھا جان سلامتی درگتا جست پرس کتک گلشن حدید نزدیک لنک روڈ سرا مسافر بس کلٹی بتا و ویران بتگی مردمانی کچ سہ بتک جبکہ اجدہ مردم ٹپی بتک افسوسناک ویلا پر ٹپی طبی کمک نرستک پرچکے نزدیکی دمگاہ سرکاری اسپتال موجود نہ بتک پولیس گوشگی ویران اور ٹپی نادرہ چاہا سرکنک بتگا